ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa. Mina ngiyayikhumula le ndandatho vele ngikhule ngenabani ngiyintandane noma ngamdedela ahambe ngizokhona ukuphila anginandoda efuna ukuphila nomuntu wesifazane ongahloniphi ophendulisi noma kanjani kodwa athi ngintshela iqiniso kithi njengamadoda bayimbali igolide umcebo wethu kodwa umcebo uma ufika nokugula ukufa ngoba abantu besifazane siyazama ukubabekezela kodwa kwesinye isikhathi basiqulisa amacala esingawazi uthi omunye mina ngicabanga indodla zemali engayikhipha ngimondla ngithi ngizama ukumphakamisa kanti yena uthatha umkhonto angigwaze ngemuva mase yangidedela ngophe ufuna ukuthi ngife kodwa mina bengizama ukuthi ngimenze umuntu ongcono empilweni inhlonipho isimphelele eqophisana nami uma ngilibeka nayo uyalibeka uma ngenza iphuthu uyagijima nayo uyolenza kodwa ngizontshela iqiniso abantu besifazane umuntu besifazane unenkani wakho umngcele phakathi kwakhe nendlela yomfaka emshadweni ubani ongathatha umuntu ongaphatheki. Nginibikelele babukele emakhaya igama lami uSinike Mimbungi ngiyanamukela futhi khona la kumcebo umfana kagogo YouTube channel uyazi ke mase sila ukuthi sidila ngani mkhulu ngicela ubabingelele. Mina ngomcebo umfana kagogo ngcobo omkhulu uMashiya amahle fuze fula leqadi unyuswa thina esafaka umuntu enqini savuka sakhifila ngathi nama yamadoda ebuya ngamahlahla sabuya ngenkomo thina esagqiba inyama sayitshela ukuthi izomile sengisho mina ke unompunyupunywana uphunywa bemphethe uma favuke njengeda ngabala intombi zimbuka zihamba namasukazi kuthiwa yahosha emfethu yazi before nje uqhubeke uye phambili yazi le nkondlo le yanamhlanje ibaluleke ngalendlela leyo ukuthi most abantu besifazana abaza kumina banokubhekisa amaphutha kwabantu besilisa. Yabona inkondlo le ingenze ngaphinde ngagcine sengibe umuntu ofuna ukuhlola ke manje ukubukisisa ngibukisise deep ukuthi labantu abahlezi bethi bona banenkinga obaba basendlini isuka kuphi imbandelo yayo yonke leyo njalo. So yabona njengoba usulanda le nkondlo ingoba phela mfowethu umuntu wesifazane omeza kumina uza kumina kuyiside lakhe kuphela awulazi leli iside la lo muntu wesilisa angaze ngalizwa kodwa mina ngiyengithathe into esuka isho umuntu wesifazane ngifaka enhlizweni bese ngiba lokho ngilaphe ngalokho namhlanje unginikezela inyihlo mfowethu ngokuthi ngibuke futhi nakhona ukuthi bona banawo yini umthelelo ukuthi umuntu adede ngoba nalo kuyadinga ukuhlola ngoba phela nakhona kumele umuntu ngeke ngihlale naye phansi ngimbuze ngoba mfowethu kunabantu besifazane abatoxic asisho nje iqiniso mfowethu kunabantu besifazane abatoxic mfowethu ngalendlela leyo ukuthi banokufica insizwa ke ezingananhliziyo umuntu agcine seyibulala intokazi kanti akuyona indlela bakwethu akuyona indlela eyisixazululo leso yabo kodwa mfowethu ngiye ngithi ke mina ke asike sibheke mfowethu ukuthi umbandeko wokuthi ke mfowethu ke umuntu wesifazane azaza lose relationship azafuna ukuthi ayibuyise ezinye zezinye izinto zisuka kuphi izinto engishoyo mfowethu ngoba ukuqulisa umuntu wesilisa amacala kuyinkinga kwayikona ukuba umuntu ofuna ukuthi kuzwakala izwi lakho ikhathi zakudala mfowethu angisho ukuthi nibe yebo baba kodwa nje inhlonipho iyona eyakhimendo yayizinto engisho ngiyanjikela namhlanje abantu besifazane ngixolele ngiyazi ukuthi ngizwa le episode le eyabanye benizobe nisengibuka nithi yazi umkhulu besayiza kahle kodwa manje useyaphetha usephuma emzileni kodwa phela ke mfowethu ke singaba yini mesingakwazi ukuthi siphinde futhi sibaluleke kwayibona labantu abeza la kuthina bezothola ini bethola amakhambi mfowethu ngoba kumele mfowethu inkondlo ezikanje nezinkulumo ezikanje sibuye siyithinte mfowethu kuze naye uma sesembuyisile ubaba wasekhaya akwazi ukuthi na aziqoqe asho ukuthi i-chapter entsha Izinto ngisho uqala kabusha shothi naye mele abe indlela yokuthi ayiguqule yes ikhambi singakunika lona simbuyise ubaba sekhaya aqoqeke abe right but ngeke azaqoqeke if wena usazomphinda umbuyisele ekubeni ulomuntu atu uyena izinto ngisho ingaka ngesisikhathi kubuye kubalekile ukuthi uyihlole wena ngaphakathi umuntu wesifazane ubone ukuthi yini ekwenza ukuthi uluze izinto ezi right
yini yenza ukuthi ubaba wasekhaya aphume ahamba olala ngaphandle nawe unekhekhe lakho owazi kahle ukuthi elakho ngoba phela amakhekhe ayafana mfethu uzubona ukuthi ayafana amakhekhe ningixolele ngokukhuluma kanje amakhekhe ayafana bakwethu in a way yokuthi umuntu esilisa uma uhambile wamfebela wabuya waze ekhaya akakuzwa ukuthi ulalile vele mkhulu enjalo akakuzwa mfethu waye mina njengoba ngiyinyanga nginje mfethu angikunqama manga meliphumile lami umephumile wami ezobuya angimuzwa mfethu usungasho ukuthi usangaqambela mangathi cha sana sami ngimanzi kakhulu ngoba ngiyaenjoy namhlanje ngoba behlakaniphile ngoba umuntu esifazana uma emanzi kube ngathi vele ivulekile kanti kusuke sekushelela kakhulu yabo uma ngathi mhlawumbe uthukile wena uthola ukuthi lapho ke wena uthi wazwaqina magumedo wazwaqina kanti idumbile nduthukile ukuthi uzomuzwa and uthola ukuthi la ethe khona akunophomula lapho le topic namhlanje mnandi kodwa ke asingandi kakhulu kaloko ngoba phela siyabafundisa kubalekile vele sibafundisa ngeperspective yethu sobo2 nathi sibuka ngayo ngoba nawe nje ubusushaya ngenkondlo kanje kunento oyibonile mfowethu obonaka ukuthi abantu besifazana banokuluza izinto ezinhle ngenxa yokuthi mfowethu bafuna ukuthi ekugcineni kuba ilento leyo ukuthi manje siphila kule generation ukuthi nami ngifuna ukuzwakala ngifuna ivoice ngifuna kube kanje kanti ikhathi zakudala mama babe submissive kakhulu mkhulu babe submissive in a way ukuthi babe igcina ama relationship yes abantu besilisa manje abasile emakhanda abanye babo ngoba banokwenza izinto bezenze obala yabo isoka kudala isoka lalikwazi ukuthi libe nentombi ezu5 lifihle limhloniphe nalo suke khona wonke umuntu kulabo abantu abawu5 kube ngathi umuntu oyimama lakhe yayizinto engisho so manje sidukile manje sesifuna manje ukuprove ukuthi mina nginandaba nawe ngizothola omunye nani which is wrong yabo ngoba iyona into elimaza ama relationship and afile lento ka know your worth le know your worth ngiyazazi mina ukuthi ubani esosibulala bese bayafika bazogqileza amakhamba ami sengizobuyisa umuntu ke manje kubanga uyipesheli manje Nkosi yami kodwa phela kumnandi bakwethu kumnandi mesibambisene ngaleyo ndlela leyo kodwa ke phela ngesinye isikhathi iqiniso kumele silikhulume singagijimisi ukuthi ngoba bayathenga kuphela omama yabo singabatsheli ukuthi futhi nakhona sibaluleke ukuthi nje thina samadoda ngesinye isikhathi kumele ubuka inhlonipho yabo ubuka inhlonipho kuba wasekhaya ukuze umbuyisa angaphinda futhi ahambe ngoba kuyoze kuphela imali lokwenza leyo athola ipeace kuwena yayibona engisho mfethu ubone na ukuthi ukuzela ngayiphi indlela futhi ubaba wasekhaya ifuna umnikeza inhlonipho angeke akubhayizise futhi ngeke mfethu ngeke cool kodwa ngapha ukuthi sibafonele yabo ngoba ngiyacanga ukuthi sikhulume isikhathi nyana ngithandile i-episode last week sikhulume ngokukhuliswa komfana so ngafikela lento ukuthi okay masikhula vele uqala ungena e-stagini udlale ngayo into noma ushaya izibulo ushaya izibulo uyisise la ngifuna sike sibheke la ekudlaleni ngenduku la umuntu asiza khona leyo nto leyo ayenza ukuthi mhlambe kambe ikuvalela izinhlahle ehambeni kwesikhathi ubone ukuthi ngathi akulungi phela mfethu into iqala kwizibulo uvakashelwe isalukazi ebusuku ubone ngathi yakubamba noma umama ngathi uthe ukukhula kunawe engathi yakubamba emva lokho uzibona usumanzi kuseni yabo nawe uxake ukuthi hayi uyenzeke kanjani manje ngoba ngichama sengikwazi ukuba nje namanje mina yabo le ngoba umusukhulu usawumfanyana unako vele ukudlala ngalo usakhula kodwa umudlala ngani noma nizoyenza lento leyo ukuthi mhlawumbe ke niyazigangela nje yabo ngoba phela izingane ziyaganga khona lezi zinto zokudlala izindlu ngeke uyiprevent leyo nto isakhona namanje uthola ukuthi futhi nakhona makudlala izindlu uyahamba niyoyenza izindlu khona ubaba khona umama into yadenzeka le bese emva lokho ngicine senenza niqhokile uzwe kuba ngathi bamnandi bese emva lokho uyacikeka kusuke kuyisikhathi la khona ungathi uyarelease khona kodwa kusuke ngakaphumi lutho so the moment sekuphuma something usushawa izibulo angeke usushawa izibulo sekuphuma something usuba njani ke manje usuba curious iphume kanjani leyo bese uyaqala ke manje umusuyogeza usuyayithinta isikhona ke le usuyabona
kuphuma uketshezi hawu yabo le nto le usuyaqala usuba addicted and lumnandi loketshezi ngoliphuma uluku wenza so engingakusho mina mntaka baba ukuthi ke mfowethu ke ukuzithinta mfowethu it's part of in-nature yomuntu nje ngoba even nabantu besifazane bayazithinta nabantu besilisa bayazithinta yabo kodwa inomthelelo yokwenza ukuthi umqondo wakho ungahambi ngendlela okumele uhambe ngayo kanjani mhlawumbe into engayisho mfethu ukuthi okubuka umuntu ogxila kakhulu ekushayeni indlwabu bayibiza kanjalo ngesintu isiZulu nje ekushayeni indlwabu mfethu engathi unobuzizi kancane unabo ukudideka kancane mfethu ngoba if investor kakhulu kwindlwabu unawo ukuthi uhleli nabantu uyicabanga ngoba usuthanda yona uhambe etoilet kungonakele lutho uyihlale nabantu ubunanga ntombazana ubonanga lutho usucabanga isandla sakho wena psychological mnganami lapho kusukuyinkinga ngoba kuyinkinga lento akumele kube into oyenza njalo akube ukuthi mhlawumbe bokukhona imicabango khona unombonile futhi nakhona ihambe ibe ne stage la engathi iyashabalala khona awukwazi ukuthi ubaba wasekhaya mfowethu unezingane kuphelele nje kukahle unonkosikazi wamkhetho wamshada usuyahamba uyozithinta ngale uzithinta kanjani unkosikazi la ekhona yabo uwamthela ngenyongo kwenziwa yonke into uyazithinta uthi idlozi lalo muntu lithini uthi idlozi lakho lithini yayizinto engisho kunesikhathi la khona mfowethu ngoba ngezikhathi zakudala abafana ababeshaya indlwabu kwabafana abalusayo ngoba babenganazi izintombi kwakumele bagadane nani nenkomo nezimbuzi manje isikhathi sokuyoshela kanawo wenganazo mfowethu nezintombi ayibone emanzini lapha ayifiki njalo uma unenhlanhla ke mhlawumbe awuba nentombi ke nayo ke esethe ukuba nokuganga nithi shelelezi yabo bese nenza lokho enikwenzayo kodwa nje abafana babelusa babekwenza lokho angikuboni ukuthi kuyicala kakhulu emfihlakalweni kodwa kunako ukuthi mfowethu kulimaze ingqondo umwenza leyanto kunako kulimaza ingqondo mfowethu yabo ukuthi njalo nje wena yabo le nto leyo ucabanga yes as much as refresh ingqondo kodwa masiyenza kakhulu kanti musuyenza kakhulu isihamba nomthelelo ukuthi kumele uhambe uyobona udokotela noma uhambe uyobona labantu bengqondo inkinga njengabantu abanjengama therapist mfowethu ngoba isuke inomthelelo wrong lapho yabo kodwa asingathi mfowethu siqambele abantu amanga sithi ukushaya indlwabu mfowethu khona into embi eyenza edlozini cha even nedlozi lomuntu esilise lalikhona laliyenza yazi futhi liyayazi akekho umuntu wesilisa mntaka baba ongakazi azithinte avele njalo emhlabeni wonke ayinjalo mfethu ungahamba wonke umhlaba uzuyolanda obaba mkhulu mfethu babe ingangithi mfethu even nokusoma ukusoma mfowethu ukusoma ukufaka nje ukuvalela amathanga entombini esayitshitshi bese emva lokho uyalichushisa ulifake lapha ngaphakathi uwenze usungenzi lutho lapha usufaka emathanga kusuke kuyiyona indlwabu leyo yase private school unje kuphela sayijika sithi yini sithi ukusoma isiphiwe elinye igama siphiwe elinye igama ukuthi ukusoma ngoba kusuke ngasawena othinte ngesandla sakho usuke usuwenza awuhlukile njengomuntu ophathe nje opopayi njengamanje njengoba phela ikanzini zamanje baphathe opopayi baphathe onodoli benze usuke usoma unodoli awucabanga into enjalo zingaki intombi unawo namakhambi wazo mkhulu mkhulu sibafonela asibahleki futhi khona lapho nenkinga lapho nenkinga ayasiyeni ma-testimony ngoba phela ngiyabazi bayathanda mengikhuluma ngemkhuba bayangazi phela mina ngiyavuleleka and mina ngikhululekeleke mina into engingayikhulumi ngoba mina into engidle ngayo ngidle ngokuthi mina umuntu besizakalile anganaki mina ukuthi ngiphila yiphi impilo ukuthi ngidla ushukela wodwa onganatiye as long as iphilile yena akaphile yena abheke impilo yakhe mfowethu yabo mfowethu ngoba phela bese special izolo isizoba naleyo nto uyayazi ke nawe mfowethu testimony traffic yaba khona ngempela la ekhaya abaphila abantu mfowethu abaphila abantu imsebenzi yobaba mkhulu mhlawumbe lina ngiyobomfundisi hey lingagcwala lobandla uthi uyabona ungamfundisa umlungu uyabona
kuhle mfethu emhlabeni. Hey, awungasho ukuthi ungathola amagedla nezinyanga sebedlala ondlebe ezikhanyilanga. Hey mfethu, ayi. Senani angazi ngingene la phakathi. All right. Ngothi simbone ukuthi usiphatheleni. Yarenga. Nginenhlanhla kulezi insuku. Phela ngiyaqhuma. Ngiyabona. Ngiyaqhuma bafu, ngiyaqhuma. Uqalisifuthe la party leya. Selapho lela party leya mfethu elalingilandela. Ayibelihlasele. Hayi belihlasele. Ngizi ngiyakhetha umuntu athi calling. Ngizi abathe ngiyakhetha. Thokoza. Ninjani ba? Awu si right kehla lami wazwa ngena kamnandi mfethu. Engathi ngiphathele indaba ezimnandi. Buka ke la khehla lami. La saye sashutha lana sishutha njalo into ye-YouTube. Manje siyabona ukuthi uke wasinikeza i-testimony. Manje yabo nje wasinikeza i-testimony. Ngifuna ukuthi utshela abantu ngoba si live njengamanje. Utshela abantu ukuthi ke wathe ngaliphi ikhambi and usizakale kanjani. Hey, mina ngisizakale kakhulu ngisizwe ileswasho esiblue ngasizwa ileswasho esipinki Esiphephule. Sipinki Oh pinki nasiphi? nalesi esiblue lesi siblue lesemali Oh akusona lezi esiphephule umahluli igubhu. Umahluli igubhu ngikhona ngumode manje ngikhona ngizomsebenzisa manje. Oh isiphi lesi siblue? Angakasikhiphi nje lesi siblue isiphi lesi siblue? Lesi semali awubona umcebo. Akona lesi singathi kuhlaza. Yeah. Ngoyilesi sihlaza Si green umcebo. Hayi phela leso sinegama lami leso. Ngeke singakwenzela ama ones and two. Angithi uthi esemali sona ngithi. Umcebo ingakho sinegama lami umcebo. Oh angifuna ukuqamba manga lesibunge sakho into zakho eziningi angifuna ukuthi amanga zingisizile kakhulu. Ukhehla lami wazwa ibala ke nawe. Singizile angifuna ukuthi noma ngizibamba noma ngiyenzani angifuna ukuthi amanga ukona umehluko uba khona and uba mkhulu. Umshayela ama sales ke manje. Yeah. Usuwenza ukuthi labantu bafuna ukuthenga kakhulu bazongilutha ke manje. Hayi khehla lami ngiyajabula. So manje angeke ngithi kahle ngibe specific ukuthi isiphi esese yonke into but ngibona cishe zonke zenza umsebenzi. So nje ungenelwe imali nje wena khehla lami. Nase nginokugembula manje since ngisicala ukusebenzisa ngiyabamba strong. Hayi. Sekumele ngiqala ukugembula nami. Niyangirobha ningitshela imali la engakhona kanti. Aningitshela imali engakhona. Leni ngifida ngo250 abangangiyisa indawo kathi niyangirobha. Nina. Ngoba ngala simazi ngikhona ubamba i6000 ngayithi. Ngikona ubamba i6000. So na ngifunda bamanga hayi ngifuna ukujama. Imali engaka mfowethu. Imali engaka mfowethu. Ngagcinani nje mina ukuba naleyo mali esandleni sami nje ngithi ngibambe u6 ngosuku ngiphinde ngibambe u6 ngolunye usuku mfowethu. Emsebenzini nasemsebenzini bekunomsindo vele kuthule nje ukuthi du. Moqhamuka wena. Sokunesichitha ade sikhona yakhe hlalami kuwena yazi mhlawumbe sakudluka kwabuya nenhlanhla yakho ke nje yokuzala. Nedlozi lakho mhlawumbe elijabulile nje ukuthi we ulandelela ngeinkambi empilweni yakho. Angifuni nokuthi ngihlale nginganaso angifuni nje ukukhuluma mama. Osho uthi wena nje uyiregular wena lo obafundisa ukulutha lapha Hayi khehla lami ngiyajabula mfowethu yazwa. Okay. Hayi inkosi kubusise mntaka baba ngathi ngahlezi kulungile kukuhle. Ungilethele inkukhu phela mfowethu mhla uza la kumina ngiyezwa kukhala iqhude ngalapha. Lana ngiseplazini elinye la. So ngizoza la kimi ngiyangakhala ngoba ngifuna ungikhipha isilwane mara ngizoza kuwe ngizakutshela kanjalo. Okay ungiphathele nje impangela ngiyihlabele ngidlele yona mfowethu. Okay. All right mntaka baba ube right mfowethu yazi. Okay ngiyabonga. Thokoza. Hayi mfowethu asingabusa waste isikhathi. Ngathi zimnandi kakhulu lezi ndaba. Asingenele komunye mfazi mfowethu, asingenele komunye. So nakho ke mfowethu ke. So ngizothi nje kanje. Awudizile le ndoda leya. Ibamba imali serious 6000. Kabili.
Shuthi phela imbuzi engakulezi eziwu12. Alright, asenzeni kanje na. Ngoba phela bese ngithi umuntu akangcono. Hey. Wavela wayivala. Sisemsebenzini, asemsebenzini. Asibheke nomunye ke mfowethu, asibheke nomunye testimony. Testimonies, okay. Senzeni kanje na mfowethu. Noma ikuphi? Singeneni phakathi inside. Wasizwe ukuthi basiphatheleni. Hayi bayaringa namhlanje. Awu, washeshwa ba. Thokoza gogo. Alright, salukazi. Siyaphila njani? Hayi, right. Yazi phela la gogo shutha lento yethu yaka YouTube, yabo. So nje bashutha lento yethu yaka YouTube ngiyabona ukwanginikeza testimony. Bengisacela nje gogo ukuthi utshela abantu ukuthi ke wathe ngaliphi ikhambi and kukuhambela kanjani. Okay, I'm good. I'm full of God. Ngixolele gogo, nje uthi hala muzi kancane. Mina mkhulu ngathenga lesa special lesiyana ebesihamba nama isithandwa loshina ngisho kube ile iswasho lesi espink. Aha. Kakhulu azange ngize ngidinge nokuthi mhlambe ngisebenzise okuningi. I-combo yonke nje uqala kwami nje ukusebenzisa leswasho. Yeah. Ngoba nje kakhulu kusithanda lotion alright insipho naleyana lensipho leyana esusa amathunzi ikhona nalapho ngiyakhumbula hayi bengathi ngisebenzisa umlingi impela ngoba bavele nje waqhuma ama-interview kuleyo nyanga leyo nje i3 and ngikhohle nokukhohlwa nokuthi mhlawumbe ngike nga-apply ngoba ama-applications wami 2 years back Shuthi mina gogo ngivuna ukuthi mina gogo ngimbule into athi ivaliwe. Wangivulela. Angisazi mina. Ngo250 nje. Phela. Yazi inkulu le ndaba le. Ngivulela ngaze ngathi hayi wena umhlolo athi ngikubhalele lobufakazi engikubonayo. Hayi salukazi ngeke ngibhalele. Kodwa ngahamba nakahle futhi lawo ma interview nje sekukulinda nje. Yeah. Sekukulinda nje impendulo. Hayi. Gogo ngathi nje ngizokuthandazisa wena salukazi ungathi izinto zakho zingavuleleka. Ngiyahamba ngiyogquma nje namhlanje ntambama. Mina ke amandla ami ngathola kakhulu mingi ngaqhuma ngiyonikhulekela nonke ngikubeke nawe wena salukazi ukuthi ke kuvuleleke la kuvaleke khona futhi yabo ukuthi laba bantu labana bebebuka iCV yakho yonke into ihambe ngohlelo yezwa. Bangikhumbule mkhulu ngoba sengize nga-interview ngaveta kwakuveta nje ukuthi bangikhumbule ukuthi buya mama. Wena gogo ukuthi phela vele izinto zama-interviews akuhamba kancane ngoba kusamele benze ama-processing, benze ama-screening, benze zonke lezo zinto lezo nagogo until beze basho ukuthi le candidate le iyona rights for ukuthi ingene ngaphakathi. Kodwa wena ngoba uhamba la kumina ngeke gogo sikushwebe umsebenzi. Ngiyakholwa lokho ngiyakholwa bafuthi njengoba sekufikile nale parcela lesibili lawo. Ngiyakuthemba lokho ngisaqhume nje kwesibili sofa. Kubi. Yeah. Hayi wena salukazi ngathi ngaba kuhle kakube kuhle kukhanye kube mhlophe njengehlabathi zolwandle wena gogo. Ihlabathi zolwandle zase Cape Town. Amen. Hayi thokoza gogo impilo yakho ngathi ngaba yinhle gogo ngizokuthandazisa ngempela namhlanje. Alright, ngiyathokoza mkhulu. Thokoza salukazi. Thank you. Hayi mina mfethu ngijabuliswe into eyodwa. Ukuthi impilo zabantu ngiyakwazi ukuzithinta. Sibiyele endleleni. Umuntu nomuntu mfethu mefika emhlabeni khonta ayebekelwe yona. Namhlanje ngiyalibona mina elami iqiniso lokuze emhlabeni. Nansi mkhulu. Nayi into enkulu asigoqe. Asigoqe. Kodwa ngoba ngokuthi igoqeke sikhumbuze vele ukuthi sisebenza kuphi kanjani. Before sikhumbuza abantu mfethu ngeke ngakubona ngathi no TikTok mfethu. Akuba wena usho la ukuthi mfethu kwabantu la abahamba ukulalela lapha ku TikTok ugixabeza izinkondlo zakho mfethu. Mkhulu ngiyabonga ngethuba. Ngiyacela ningifollow ku TikTok. I-account yami uReal Simnikwe uzothola ezinye izinkondlo ke ngaphandle kwalezi engishaya isikhuluma phela ngathi uyashesha labantu babuke ogquma lapha isho ukuthi uReal bani uReal Simnikiwe umuntu miyade yogquma mfethu kube ngathi ikhanda libathiziyane so mfethu baphinde futhi uReal Simnikiwe
nazo TikTok uzongithola lapho usushaya inkondlo zakho ngishaya inkondlo zami Facebook wakho mfowethu nakhona ku Facebook futhi ureal usimniwe the demigod ku Facebook igama zezingisi usezoshada umlungu kumele ngihambe inyatheleni phela na Instagram kunjalo futhi nakhona yeah ngizongithola ayikho inkinga bakwethu njengoba nibona lapha ke kubhaliwe vele ku screen ukuthi ke nimfollowe kuphi umfowethu uyasebenza umfowethu udinga usizo lwenu ukuthi nani nihambe niyomlandela nibuka umsebenzi wakhe nicomment nenze konke okuhle kungabe uyena njalo hlezi ethi follow mina nani ke nimfollow ngoba unomthelelo omuhle kulento njengoba nizwile inkondlo yakhe esaqala namhlanje cha abantu besifazane uyaniluleka lapha akalwi nani uyaniluleka nama ngilwi nani bogogo niyezwa siyaniluleka nje kuphela ukuthi ke ngesinye isikhathi mesinibuyisele uthando ngicela ukuthi nilinakekele njengezikhali zamantungu nje kuphela so nje engingakusho ke bogogo namakhehle ukuthi ke mina la ngisebenza khona ngisebenza eBaramall opposite ama-Towers mengithe Paramoli kunesigodlo sami engasiqamba ngegama likagogo kilithiwa iMadam Terrace ugogo phela boku Terrace and besebenza kuphi emakhishini so ngamakhela ngamakhela ilaundry leyo laundry le kunesigodlo futhi ngaphakathi la ngisiza khona abantu so if ufuna ukuza eBavini Friday Saturday and Sunday ngisuke ngiqhumisa abantu lapha Sunday ngisabantu emanzini ukuthi futhi nakhona kune special wabona sithengile uyakwazi ukuza la ekhaya mhlawumbe ngaba nenhlanhla ufike ungibone ukuthi futhi nakhona uyanqena ukuza la nginezimoto engiyikhipha zihambe qathatha ziyonilethela ngine Uber yomuthi inyanga enjani yenza izinto ezikanjalo sikwenye generation manje hayi inyanga ukuthi zisatshwe inyanga kumele uthi le nyanga yazi yafaka le nyanga yazi ya cute iyona futhi ebamba umlungu hayi khona makethe engingakusho ukuthi angisafuni kwanda kakhulu khona okunye akukho ngaphandle kokuthi nje ba-like ba-share ba-subscribe bangabi nomona nalento sinibone ngokuzayo thokoza